dutangiranye n'umwana mutoya Dawidi. Yamanutse mu kibaya kugira ngo ahangane na Goliyati wari warigize akara akajya he, atuka Imana ya Isirayeli, ati uyu munsi birangirire hano. Goliyati aramureba, ati uyu mwana kweri, arebana n'umwami ati wabonye umuntu bohereje? Yewe aramanuka, yari intwari ku rwego rwo hejuru. Abayisirayeli ati ari bumwice tu. Umwami w'Abafilisitiya nawe araza. Arareba ati koko si agasuzuguro, intwari yanjye ya mbere nizera bohereza umwana w'uruhinja ngo arwane nayo. Umwami ati muradusuzuguye sha birenze. Kandi nawe wareba ukabona ni ibintu bisekeje. Afata ibuye arazunguza ngo akubite Goliyati, arakinga. Umwami n'abamwungirije baraseka. Afata irya kabiri aratera. Yamuteye icumu, umwana agwa hasi. Ashyira ingabo hasi sasa, avanayo uruntu rw'uruhorohoro, urukota. Ati kanze nkucemo kabiri nkubagira ibisiga. Yewe umwana arongera afata ibuye ashyira mu muhumetso. Ingabo z'Abafilisitiya ziriteguye. Agize gutya agiye gutera, Dawidi yamuteye ibuye agangara akarangaza. Umugabo aca bugufi n'inkota, agwa hasi. Umwami w'Abafilisitiya ati ntabwo bishoboka. Yewe ingabo z'Abafilisitiya zirareba, ziravuga ati ntabwo byashoboka. Dawidi araza yegera Goliyati, agahanga yakamennye. Arareba ati se yapfuye? Asanga yapfuye. Arangije afata ya nkota ye iremereye, arayizamura. Umwami w'Abayisirayeli yari yabwiye Dawidi ati nubona apfuye umuce umutwe. Undi yarazamuye inkota amuca umutwe. Ingabo z'Abafilisitiya zibonye yuko umwami wabo, aravuga ati dunge. Kuko uwari ubakuriye bafataga nk'intwari yari amaze kwicwa. Uwo munsi ingabo z'Abayisirayeli zaragiye zikwicira iz'Abafilisitiya. Bavuga yuko mugenzi, uwo munsi ingabo z'Abafilisitiya zose zarishwe zirashira, ntawarokotse.